Ya namhla ekuseni ngivukele ekuseni sithi ngeke bambe queue abantu bangabe baningi ebhanga laphana sithi maybe abantu babefuna ukuthi umuntu wonke abefuna ku-experience yokubamba amazigi, so lami ngivukele ekuseni ngaba ngu-number 4 ukungena ebhanga lapha, kodwa vele ngicaphukile bengitshela ukuthi abala mabhondi akhona namuhla kuthiwa asekabi lawo maybe kusasa abe sekhona, kodwa mina okungichaphule kakhulu ukuthi ngiyabe ngisebenzisa imali yami $1 ukuba imali eningi ukuhamba i-distance encane vele ukucommute every day for the past I don't know ukuthi ngamawiki amangaki, maybe 3 weeks yini besiphuma $, even ema-tuck shop khona pha sithenga, uyabufuna uthenga izinto maybe ze-50 cents and kodwa bayakutshela ukuthi asila change, so dinga okunye okuthenga landani, so khona kuvele imali isiphelile ngoba thina abanye siyabe khangelela imali emonthini kuphela amasalary landani asile ezinye izinto ezisinika i-cash khonapho, so impilo vele abenzima. I-experience yabe silayo khathesi, kodwa siyabonga uhulumeni ukuthi i-initiative yakhe yona le let's hope ukuthi izaphumelela ukuthi impilo yamaZimbabweans ibe ngcono.